Assalamualaikum Ji. Orang nggak sepi ya Ji di halte Ji. Buru jemput Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al Hasbi Official bersama Ki Haji Bodor Hasan. Nah, di kesempatan kali ini Ki Haji mau ngajak jalan-jalan ucup ke Amal. Ayo tuh Ji, Ji. Ayo tukang naik. Ayo orang naik ya. Ngarah apa? Ayo, Pak Haji diajak jalan-jalan melihat kolam renang. Oh, iya ayak kenanya Ji nya. Aduh, ini gede kieu ya Ji, euy. Lauk sapu-sapu di mana Ji? Di ternak Ji. Tah, belah dia Kang Haji mah ya nernak lauk mas. Jeung kuya mah kamari pae hiji. Tuh, aya pati nu leutik keneh, aya sepat heuh. Dinu euy. Tah, Kang aya nama nu keur alus teh. Lauk hiasna itu tuh mahal. Hiji nagi 15 miliar. Edas Haji Makanya bener. Haji bisa kebangun apartemen. Edan tah tingali ieu apartemen Haji. Bayangkeun Mun sebarat tingkat ya. Aduh, mun eueuh tungtungna kieu ampun aing mah. Tuh bayangkeun saekor Sukses 15 Haji miliar. bener. Komo nu gede mah tuh mau kabayar lah. Itu mah ewak nage ti Atlantik. Uduh edan Haji gini aneh Ini kieu. ti Atlantik itu ti Uni Eropa. Edan. Ieu luar negeri kabeh laukna Haji ampun Pokoknya aing. impor kabeh, parab nage lain kupur lain. Naon atuh kunaon Ji? Kuat campur dedak. Dedek naon Ji? Dedak jelema. Tai. Wah, ayo atuh Kang ah. Urang kahanap, urang marisakeun eta heula naon teh? Harley Davidson. Tah, Kang, ieu Harley Haji teh Harley cap bueuk. Biasa ieu Harley dipentareskeun ka si Ucup. Ieu dua anak nu Haji. Oke, ieu hiji jang si Akang. Oh iya nya bentar si Ucup teh. Kok Harley Davidson Ji. Dan Harley Davidson ya mah jadi ahli cap bueuk ya. Hey. Ai jang urang ke mana Ji? Iya ini jang urang. Oh atuh Ji kumaha Ji hari ketemu lah. Karena di berena lah. Ini siapa lagi? Ada apa Ji? Haji lagi mau ini dulu ngasih pentaris sama si Akang. Oh no. Kenapa? Ada apa kali? Ada apa ya? Waduh, si Haji telepon nih. Coba angkat dulu ah. Halo Ucup, Halo Ji. katanya kemarin lu mau ke mall. Gua udah di mall nih sama Kang Kemi. Tungguin sekarang ya. Iya nih Ucup lagi di jalan nih Ji. Bentar lagi sampai Ucup. Buruan. Halo Ucup, lu udah nyampe mana? Lama bener ditungguin. Gua tungguin di taman. Iya Ji, ini Ucup udah nyampe mall Ji. Ini bentar lagi Ucup sampai. Assalamualaikum Ji. Ini orang Ucup udah sampai. Tuh si Ucup. Buruan sini, waalaikumsalam. Lama banget sih lu Ucup, ditungguin dari tadi. Maaf Ji, motor orang mogok. Tah ya Cup, kenalin Kang Kemi, baru datang dari kampung. Oh, ini Kang Kemi Ji. Kasep pisan Ji. Ya udah tuh hayu, jalan-jalan, Eman. Oh iya Ji, bisnis haji teh.
Aduh, mana hade pisan atuh ieu mah euy. Atuh gagah Kang, pokokna mah ieu nitip kelola jeung si Ucup babarengan nu hade Haji Dahlan. Atuh siap ieu mah Ji. Hari kulana kieu mah urang semangat Ji, kulana kieu mah. Bakal maju ku urang lah, betah urang hari ningali kulah kieu mah. Urang si Ucup, cup, sini cup. Naon Ji? Tah si Akang kan geus datang. Pokokna mah ieu kelola jeung si Akang babarengan nya, nu bener. Si balik. Siap. Siap Cup, mulai isukan urang kelola we ieu mah kuduaan. Kalau Ucup tugasnya apaan Ji? Nanya mulu, atur berdua. Iya Ji, siap. Aduh. Ayo siap barudak. Syukurannya kita makan-makan di restoran. Siap Kang Haji. Aduh barudak, sebenarnya gagal kita makan-makan di restoran. Close. Aduh Cup, terjadi makan-makan Cup. Aduh, ieu mah Gatot, Pak Haji Gatot. Terus gimana Ji? Masa kita harus makan ikan sapu-sapu? Ya lu makan aja lah kalau doyan mah. Ji, Ucup mau ke toilet dulu ya. Udah kebelet nih. Udah sana cup, jangan jauh-jauh. Ji, rame pisan yuk, oh di mall Ji. Yang dia kayak air kulin dia orang kayak itu, ngilu dia nya, Ji. Atuh rame Kang, pokoknya mah dijamin betah. Si Ucup kan sampai 5 tahun gawe di haji. Tuh atuh Ji, hari kieu cara nama orang kasih betah Ji. Ieu mah hade pisan makan nama. Sip, moal gagal. Kalem atuh Ji. Ulah nyentak gitu atuh Ji, reuah si anak ye. Aduh Ji, ieu si Ucup ka mana euy? Salila teuing ka cai teh. Ngodol apa keur micun orok Ji. Saya mah emang sok kebiasaan. Lila, paeh meureun. Ini jalan baliknya kemana ya? Ucup nggak tahu lagi. Nyasar kali ini Ucup. Apa Ucup telepon Pak Haji aja kali ya? Nah, si Ucup teleponnya. Halo, Pak Haji. Tolong Ucup dong. Ucup nyasar nih, nggak tahu jalan pulang. Gue aja pakai nyasar. Bengong banget sih lu. You stay here and don't go anywhere. Gue jemput sekarang. Iya Ji, Ucup tunggu di sini Ji, di tangga Ji. A few moments later. Oh astagfirullahaladzim Cup, ngapain sih duduk di sini? Jalan pulang aja nggak tahu. Sorry Ji, tadi Ucup salah masuk toilet. Ucup malah masuk toilet cewek. Enak dong. Ya udah, yuk kita pulang. Si Ucup nyasar ka mana Ji? Biasa saya mah malah asup ke kamar mandi awewe. Jadi poho balik. Aduh, ngeunah atuh Ji si Ucup. Menang banyak dia mah atuh meureun si Ucup. Emang lu Cup tadi ngeliat apa aja di kamar mandi cewek? Ucup nggak sengaja Ji, ngeliat kijing. Astagfirullahaladzim. Cup. Kelo eta budak. Nyaho we nu ngeunah mah Ji. Nyaho pisan eta budak. Nyaho kitu mah nuturkeun tadinya. Mantap Ji, in the heart. Ayo tunggu sah barudak. Orang balik geus penting. Siap atuh Ji ah. Ayo. Kita kemon. Ayo kita kemon.